muri no minsi ndi gutanga umwenda ufite history yuko w'ubusa. Murabizi kera yuko twakundaga kwambara ubusa. So kera ubusa bwari ukwambara. Umuntu kera yabaga yambaye ubusa ariko yabaga yambaye. Asibye yuko ubungubu byaje gutera imbere ubungubu no kwambara imyenda aribwo umuntu aba yambaye. So rero imyenda ndi kugurisha muri no minsi mfite collection nshyashya bita Naked, they must go check out that shit. So ndi kugurisha imyenda y'ubusa do. That's the shit. Ninjye umunyarwanda wa mbere umaze guhura na Michelle Rami, umugore wa Rick Owens. Maze gukora runaway imwe ya mbere muri Paris, it's a big thing. Maze gukora expo nerekana imyenda yanjye, brand yanjye bita les enfants des immigrés inshuro ebyiri, which is a big thing. And Hello friend. Hello. How are you? Yeah, I'm fine, bro. So, can you introduce yourself to us? Oh, my name is Viera. Yeah. Ukore ibiki? What you? So my name is Viera. I'm a fashion designer. I'm an artist. I'm a painter. I'm a songwriter. I'm a poet. I'm a lot of shit. Good. So, ibyo ubikorera muri France cyangwa umaze kuba international? Yeah, exactly. I'm based in Paris. I'm based in Paris. Yeah. So, ni bande bantu bifuza ko baza kureba ibintu ukora? Ni iyihe niche nabahe bantu bifocalizinga muri art yawe? Buri muntu wese uri educated must go check out my shit. So, kugeza uyu munsi umaze gukora ibintu ushobora kutubwira mu magambo make cyane wamaze kugeraho iki niki? So, ninjye umunyarwanda wa mbere umaze guhura na Michelle Rami, umugore wa Rick Owens. Maze gukora runaway imwe ya mbere muri Paris, it's a big thing. Maze gukora expo nerekana imyenda yanjye, brand yanjye bita les enfants des immigrés inshuro ebyiri, which is a big thing. And those two times imibare yari sawa, we did like almost a sold out. And yeah. Ku bantu tutamenyereye monde y'abantu bo muri modeli, ibyo ukora ugurisha imyenda pièce par pièce cyangwa ugurisha marque ku bandi bantu bafite ama marque yabo? Na ngurisha imyenda yanjye ku bantu, ngurisha creations zanjye ku bantu tu. Yeah. Muri iyi minsi uri gutanga umwenda umeze ute? Muri no minsi ndi gutanga umwenda ufite history yuko w'ubusa. Murabizi kera yuko twakundaga kwambara ubusa. So kera ubusa bwari ukwambara. Umuntu kera yabaga yambaye ubusa ariko yabaga yambaye. Asibye yuko ubungubu byaje gutera imbere ubungubu no kwambara imyenda aribwo umuntu aba yambaye. So rero imyenda ndi kugurisha muri no minsi mfite collection nshyashya bita Naked, they must go check out that shit. So ndi kugurisha imyenda y'ubusa do. That's the shit. None se uyigurisha ku busa cyangwa yambaye ubusa? Uyambaye aba yambaye kabiri. Hanyuma ntabwo nyigurisha ku busa ariko nyigurisha ku mafaranga ari affordable. Yeah. Okay. So about music ni umu artist, ndi umuhanzi, nkandika indirimbo z'abahanzi, nkandikira izanjye, nkandika imivugo. And yeah. None umuntu ashaka kumwandikira wabikora uraboneka? Yeah, of course. Yeah. Hit me up. Amazina yanjye y'ubuhanzi bayita Sensex. Nyandikira niba ushaka yuko dukorana, and then like I'll pass you to my team, and then like team yanjye ibikurikirana, and then dukora ibintu. Yeah. So mu bintu ujya ukora byaba ari ibyo byose bya art, yaba ari amashuri wiga watubwiye n'ubundi buzima busanzwe. Hari ikindi kintu tutazi watuma tukumenyeraho ko ari ukuntu umuntu aba afite akantu kibanga abantu batakazi? Yeah. People must know that I'm a chef. People must know that I know how to cook. Nzi guteka bya tari, and then ndabikunda bya danger, and yeah. Dish ya nyuma uheruka guteka ni iki n'iki wari wavangavanze havuye n'iki? Dish ya nyuma nari meruka guteka natetse ifiriti zivanze n'inyama. Zirimo n'umureti at the same time. It was amazing. Good. So hari umuntu umwe ngira ngo ugira ikintu uvugaho? Yeah. Makeya cyangwa menshi n'uburenganzira bwawe? Your mom. Mom. Ndavuga kuri mama and dad, ndabakunda mwese, and then mwarakoze kuba mungize undi ubu ngubu tu. Ndabakunda cyane. I will die loving you. I'll give you some flowers though. It's even my mom's birthday soon, so I love her. Happy birthday to you, sweetheart. Narabibonye ko unakunda umukobwa we cyane. I wanna say your sis. Yeah. My sis is the strongest woman in the world, bro. And my brother is the father to us, bro. My sister and my brother,
Those are the two important person in my life, bro. They're us, yeah. My best friends, my loves, my everything. Good. Shout out, shout out. So abajene bari mu Rwanda uyu munsi nagaki wababwira nkawe umujene mugenzi wabo muri iyi minsi uri nahangaha mu Bufaransa? They should focus a lot on quality content. Content yose nangwa ariko content yose ishobora guhitinga, ariko content yari yose nangwa ariko ishobora kubikintu iki. Content, okay, I don't like content yose ishobora guhitinga, right? Content yose ishobora kuba content ya danger, ariko buri content yari yose nangwa ushaka kuzayikora ubuzima bwawe bwose, ntabwo bisobanuye yuko ari nziza tu. So we focusinga kuri content nziza, ishobora kwita biri guhitinga ubu ngubu ugafocusinga kuziri guhitinga, ariko mbi we focusinga kuri content iri nziza tu, like something you're proud of. So abanyarwanda aho bari bose, like I know you guys want to make it muri content, guys, you can make it, but call a meaningful one, call a something which is meaningful, something like you'll be proud of, your mom will be proud of, or something. Love y'all. Peace up. Peace out. All right.